Dakle, grad Niš je ove godine opredelio 7 miliona dinara za ovu meru za koju smatramo da je jako važna. Takođe, predlog grada Niša je da ove godine bude to 30.000 dinara mesečno za ljude koji će biti angažovani na radnom angažovanju. Prošle godine je bilo to 22.000 dinara. Smatramo da treba da nas je više zaposlenih u gradu Nišu i mislim da je ovo važna mera jer na taj način ćemo ljudima koji su danas bez posla omogućiti da 4 meseca rade i zarade, ono što je najvažnije. Takođe smo kroz budžet za ovu godinu opredelili 14 miliona dinara za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija, pre svega za stručnu praksu, za zapošljavanje i samozapošljavanje teže zapošljivih kategorija i ono što je najvažnije, kroz različite mere, a ovoga puta zahvaljujem Nacionalnoj službi za zapošljavanje, što zajedno sprovodimo sve ove akcije, uspevamo dakle da broj nezaposlenih u našem gradu smanjimo na istorijski minimum, to je u ovom trenutku nešto ispod 20.000 nezaposlenih. Tu nećemo stati. Naš sledeći korak i cilj je da smanjimo broj nezaposlenih ispod 15.000. Više od 150 lica biće uključeno samo znači kroz lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Niša, tu su i gradske opštine, tu su i mere aktivne politike zapošljavanja koje sprovodi Nacionalna služba zapošljavanja, a koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, koji su krenuli 20. februara. Ono što nas raduje je da je bilo ogromno interesovanje poslodavaca za sve, znači, vrste mera aktivne politike zapošljavanja. Konkretno za meru javnih radova i tehničku podršku izdvojili smo ove godine iz budžeta gradske opštine 1.000.000 dinara, a za meru samozapošljavanja 1.500.000 dinara, od čega ćemo od Nacionalne službe za zapošljavanje i Republike Srbije dobiti još 1.000.000, tako da je 4,5 miliona zapravo ukupno izdvojeno za zapošljavanje i uključivanje građana gradske opštine Pantelej u mere aktivne politike zapošljavanja koje sprovodi dugi niz godina Nacionalna služba za zapošljavanje biće uključeni.